Halo, 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 Barok Parlok. Kumnu Pielong. Parlok manu bacula social media kumnga. Nga ngalek social media na de Facebook ka YouTube mat Instagram. Ki parlok conga barok ki bacula social media. Ki batmu ban kamai pisa na ki lat social media. Sa komen nga nganirap lang ban subscribe ban like ban follow ya ka Instagram ni ya ka Facebook jompi kenang ba pinla ban monetize ya kata ke social media jompi ngan follow baik ya ka account jompi namar para kasihi don kam ya cing support iwe ya iwe larapin page ha ke Instagram account jong ngaru ngabon ki breu ki banga following banyak ki follower jong ki following jonga adon like hajar tam Henry ki follower pat kim don kidon tang kumba pras pa tam tengal akwa bandap jar following no apo Instagram namar apo Instagram ru ladang idon jar follower kamu kaladon kata kalat kalanti jangi bangin kamai pisan apo Instagram te ngakar pat jepi barok parlok cunga ki balle social media pila man komen nga ngan yarap yapi pila ban ong subha yarap subscribe subha yarap follow lem ya ka Instagram cunga ka bakarteng kumta tekan play ya ke Instagram dengan play ya ke Facebook ada pide ke ada pipa yarap ya ka YouTube channel cung piru ngan yarap ya kata ka akau cung pi kenang ba nginya keulang namar ni kasih ni dan kam kecing support iwe ya iwe kenang ba nginya keulang te piru ngakar pat ya pigi para lok kasih cunga bapin nyerap ya subscribe lang ya ka YouTube ya ka pirap an full lang ya ka Instagram ya ka Facebook conga kenang ba ngan la ban monetize ya kini ki lai teliki social media ki banga cupen kam namar nga ngadai ubre ubaduk nga ngadai tangkum nung rep nga ngahapan play ya kini ki Facebook ki YouTube bat ki Instagram conga piru parlok let's say don nap dang jungpi ki bam pat play Facebook lani ya ke Instagram lani ya ke YouTube kini ki san social media hakani ke cuk bam ta kila longkum kata kalat yo kam yo jam na banta ke jonga ke jungpi ki bom yo kam hot compare la pidai uno rep la pidai uno tre upis lani pidai hakanu kunu ke banta hak kapor kata kapat tan ka bagi ong pin penlut por ban la yaki social media jungpi kenang ba pinyo ya kata ke extra income kumba ki ong ki pareng mo ngaru parlok ngala persang benle YouTube nado usnem arhajar arpuar ngala persang benle ya ke YouTube channel hadu menta arjar mrew arpulai arsau arsan andre la sau snem ngala persang benle ya ke YouTube channel ketu kawai ke YouTube channel jonga ka poi hadu khat sau hajar ki subscriber ngadon like tali ke YouTube channel ngadon like tali ke YouTube channel kawai ka ba kerteng friendly kasi kata kawai friendly kasi ka ba nga upload video pang ba acing hikaya kiwe kawai pat ka ba kerteng len emi kani dai ka ba nga upload pang ki new lani ki politik
kani kewe kebaman tapat len emiwe pat kedai kebanga upload Jepang ki entertainment hani kita ki blog video tangkum ta perlong ngai plus sutu sungpa ai ke cingkersan yang ada ke pilat share bat subscribe namar kani ki channel chongaru kelajan yo ban monetize namar menta ki por ngila ban monetize ya ke YouTube channel chongi tang hapo sans pa subscriber bat lai hajar kenta ko stan mensiwa por bangala YouTube nangkong haus nam ar hajar arpu ar ngapan pendap do saw hajar kenta ko stan bat si hajar subscriber rem tapar kala pensuk yang tekum tangala kemen sipun banga play YouTube channel thamai kumne manta kani ke YouTube channel jonga ka chandap saw pa subscriber satangkat nu ngan nga chan yo monetize na kani ke YouTube channel jonga bat ka was tandu ka chandap satang kumba reus pa kenta ko was tan ka chandap ban monetize ya ke YouTube channel jonga bat ketu ko weiru kala yo monetize kebarang sa stangani ko wei menta ka bangam pat yo ban monetize da ngayo monetize ya kani te perlong ngala su komen nga su hun kamen sim mar ha ka de ka YouTube channel jonga ngan upload Jepang ki blog video ngan upload Jepang ki blog video ngalat kai channel ngalat kai shawa ngalat kai rikeleng keleng sya sora sya chelong channel sya ki cekaturis kumtu ngan ring video ngan upload hangne nang ba kalong ke cing mentoy na menta jonga te perlo krai tang tangan penkut no ya kani ke live stream jonga lada piru kumbal ko meneh lada piru pidon ya kita ki social media pilaban komen yang ngan nyarap ya pi ban follow le ni ban subscribe le ban like ya kata ka social media yang pi tangkum ta kublai sipun perlo